Pentecost program clear to te chibaivek ule Emilia Lalnunpuii kani a Mizoram UPC rongbol na chanchin thar thlirin ilongai thlang u Mizoram UPC Noya District Pali Khotlang District Marchak District Ramthar District le Longklai District te chuan November ni riat zir topzan atang khan in khompui an nei chana Mizoram UPC puipa te in semdarin an manpui Executive Chairman Upalal Zirlianan Ramthar District in Khompui Amanpuya, General Superintendent Reverend Pilal Rin Oman Khotlang District in Khompui Manpuyin, General Secretary Reverend Tilal Ding Lianan Marchak District in Khompui Amanpui Boka, Reverend Zoram Tharan Longklai District in Khompui Amanpui Thungani. Mizoram UPC Press Board to November ni Rukni Laini Khan, Committee Room General Headquarters Officer Anchukhoma, kumsang ni somni panga budget estimate and clear how. Meeting hi Board Chairman Tirkau Lian Sangki Manakai Shuaya, kumsang ni somni panga atana matsop shang soy how ania, Press Mamo Khol Thar Leite, Press Manager Office Mantur Property Le Chungchang Te Andrela, kumsang ni somni panga budget estimate atan cheng noi somthum pakhat singa le sangriat an pasa rorel na sang zoka thlen le tur ani Press Board meeting hi General Secretary Reverend Tilal Ding Lianan ahawani Foreign Missions Board to November ni Rukni Laini Khan General Superintendent Officer Anchukhoma kumsang ni somni panga budget anruah manba ka Kumin General Assembly ya Foreign na missionary te cha chwa anrelani Mizoram UPC Pandal Structure Committee to November ninga thole ni Zan Khan upa H larin tluanga te in bongko na Anchukhoma Pandal Structure in Kaishwai na dan abu wasiam anrel he chut khomi committee chairman twal upa kelal nun tluangan akaishwaya kumsang ni somni panga budget turte anruahman expert loman siam chungchang te chiatni chatni le pandal sakna hliam torpal anomin chan puina pekte hei hi kumsang ni somni panga budget ta da anrel ngala hengba ka hian kumthar malakna atan rangvathar le anrel bokani Literature and Publication Board to November ni sari ninga ni Khan Committee Room General Headquarters Officer Anchukhoma kumsang ni somni panga kaushan calendar buat sai anrel Meeting hi Board Chairman Reverend H. Silal Khamwana na kaishwaya kumsang ni somni panga kaushan calendar copy sing khat siam anrela copy khat cheng somni ashal chwa anrel bok hei hi kumtop Executive Committee pompui le tur ani Literature and Publication Board ti chwa lekha bulhui ti raldan tur tele thlatin chuak chanchin bu an enkol mek Pentecostal Jubilee malak zel dan tur chungchang te chu an thurel langsar chwal te anni Lunglei District in Khompui voi som thumna tluang taka manzo ani November ni khat achanga ni thum pathiani mangkhan ra siveng biak ina District in Khompui hi man ani a Area Secretary Reverend C Lian Sangan ahawani Lunglei District in Khompui Tanzan hian Pastor Lalruat ki ma thingfal bial tu chuan thushir rongbol na ania Reverend K Zoram Chanthanga na thial bial tu Reverend C Lian Sanga Area Secretary Upa Hautluang le Reverend Lalmun Ngeta District Superintendent te chuan in Khompui chung hian thushir rongbol na an nei boka thlen kim zan hian mi khwal riak lut za som ruk borvel an omani Engineer Rorel in Khom Ania agenda somni pali chop chwa zinga som paruk an past an Rorel langsar zwa zinga kumsang ni somni panga in Khompui chu lungsen biala November pathiani voini na ahmante District Relief Fund neite kumsang ni somni panga Southern Area Joint Revival neite atela Rorel na sangzo ka thlen chau tur agenda som pali an pass ba ka kumsang ni somni panga district budget te atelani Lunglei District in Khompui hi November ni thum pathiani Zan Khan achia kani North Mizoram District in Khompui chia kaushana nga chutluang taka manzo ani a kumsang ni somni panga District in Khompui nga na bazar bial ani District in Khompui hi voi somni pariat na ani a Mizoram UPC General Treasurer Reverend Zoram Tharan Amanpui North Mizoram District in Khompui hi November ni khat achanga ni thum chung khan man ani a in Khompui Tanzan hian aibok bial tu Reverend Silaram nga kan in Khompui pathian hena hlan na le palailom na ania tirkau arlal biak dika chungtlang hnen atangin pathian tu cha ngai thak ani North Mizoram District in Khompui hian tirkau si vanal mudika Reverend H Lalron Kima
Reverend Zoram Thara Pastoral Ming Chuang Ale Tir Kau Ro Nu na Sai Lo Ten Thu Shi Rong Bol na an nei bokani Indian Nizingkara North Mizoram District Chunga Tir Kau Te Chuan Chiak Mizoram UPC back in a seminar an neya General Treasurer Reverend Zoram Thara chu resource person ni in seminar a hian rong bol na konga sia tur poimo tele kaushan dan puite zir hawani Hemini vek hian ministerial license deal to ten written test ania Indian ni nilengin palai mi za somria ten ro rel in khom an nei bok North Mizoram District in Khongpui ro rel na hian agenda district chung kai hnoi pathum chung lam ro rel na sangzo ka thlen tur pasari dan pui khoi paruk le kum sang ni somni panga budget estimated chopchwa ani a anthure langsar zwal zinga district malak na a south sabwal hmuna tir ko roi mek chu kum khat ata na roi chun zomte penial kaushan bungkon bial chu nursery veng kaushan Penial Kaushan Bungkon Bial chu nursery veng kaushan tia ming thakte Orphanage Sunday November pathiani voi thumna ahman chin December pathiani voi khatna asonte Mizoram UPC la din lo na khwa veng shanga rongbol tu atam thei angber kumsom chungtal da roite Mizoram UPC mimal bai data General Headquarters Office a chataka chinchia ani theinan bial to pastor 10 an bial member biodata record book tun aya ulukle zwala vonni se ti te atela danpui kai hnoi zugle hmamle rui the khapna lam tun aya na zo ka kalpui tele puipa committee ti turle apoi mona chin danpui da te atelani Marthlang District in Khongpui voi somni pagwana November ni khat achanga ni thum pathiani mangkhan bairabi kaushana anei chu tlong taka zo fel ani Mizoram UPC puipa Reverend Pilal rin oma General Superintendent chuan Lalnunpuii Marthlang District in Khongpui a hian road big 10 to shil rong bolna an nei ba ka pathian zing in Khoma Reverend Pilal rin oma General Superintendent chuan to shil rong bolna aneya in Khom apiang in district chunga zai mi ten pathian fakna hla an sachin ani inrin ni a ro rel in Khom aneya palai mi zale paruk ten ro an rela Marthlang District in Khongpui a hian kumsom sari chin ro rel palai mi pakwa te hne na choi moina thil peklan an ni bok Marthlang District in Khongpui ro rel na chuan kumsang ni somni panga in Khongpui chu vaireng te biala angata ro rel na sangzo ka thlen turin bil ko clear bial then an rel bok ATI Sunday neya apola tho lomla khomte Marthlang District a revival team nei tele kumsang ni somni panga budget te chu Marthlang District in Khongpui ro rel langsar zwalte anni in Khongpui tuk November nili thotan ni khan Reverend Archong khu ma bairabi bial to pastor te chung kwa chuan pathian choi moina anneya Reverend Pilal rin oma General Superintendent to speaker ni in Khongpui palai mi enga mozat an chama thotan ni zan thleng khan revival in Khom an nei chun zomani Sir Chief District in Khongpui voi somni pani na po tlong taka manzo ani a in Khongpui hi lungpho bial chuan munzol kaushana athlenga palai riak lut mi zanga chuang an om Sir Chief District in Khongpui hi Mizoram UPC puipa upala zirlia na executive chairman chuan Lalnunpuia inrin ni ya ro rel palai mi za som pasari ten ro an relani Sir Chief District in Khongpui thure langsar zwal zinga kumsang ni somni panga Sir Chief District in Khongpui thingsul thlia biala nga te District in Khongpui nei hun atan October pathiani voi ni na anrod boka District chunga tirko roina tur crusade fund nei te District crusade committee ti lentele District relief fund ta cheng sing thum da te chu Sir Chief District in Khongpui ro re langsar zwal te anni a ro rel na sangzo ka kalturin agenda pathum an pass ba ka kumsang ni somni panga budget te an pass bokani Siaha District in Khongpui voi somni pasari na New Siaha muna nei chutlong taka manzo ani in Khongpui hi November ni khat ajanga ni thum pathiani mangkhan nei ani a Mizoram UPC puipa General Secretary Reverend Tilal Ding Lianan Lalnunpuii Siaha District in Khongpui ro rel na chuan kumsang ni somni panga in Khongpui chu seural biala angata November pathiani voi khatna a nei le tur ani District in Enkol na big atan kumsang ni somni panga budget an pasa ro rel na sangjok General Assembly thleng chhotur agenda inge muzat an pass bokani Manipur District in Khongpui voi som pakwa na po November ni khat atanga ni thum pathiani mangkhan
Rengkai biak in Churachandpur biala tlong taka manzo ani a Reverend Lalruat Fela Secretary General Mission Department chuan ahova ani hitir ko VL mangaya VL khongai zwala le unaw nu F lel fak omi ke fang chuan choi omin in khom puya hian unaw nu F lel fak omi hian zai rong bolna ani Manipur District in Khongpui ro rel na chuan kumsang ni somni panga District in Khongpui chu Saikot BL headquarter Saikot Kaushana angata ahun ata November ni sari achanga nikot chung anruat ngalani ro rel na sang General Assembly lut tur agenda pathum an pass boka senior upale license neite choimoina pek chunzom an rel bokani Manipur District in Khongpuya hian Reverend Lalruat Fela Secretary General Mission Department Pastor Ramdin Sanga Senvon Bialtu Pastor Vanal Fela Saikot Bialtu le Tirko John Laro Luwa Senvon te chuan thushil rong bolna anneya District chunga zai thiamten zai rong bolna annei thin bokani Manipur District in Khongpuya hian senior upale senior ministerial license holder mi somte hnena choimoina thuziak hlan anni bok Manipur District in Khongpui hi November ni thum pathiani zan khan atriakani Khotlang District in Khongpui man na tur sai rang YMA hall pathian hne na hlanani November ni rukni lai ni zan khan kumsang ni somni pali Khotlang District in Khongpui man na tur sai rang YMA hall pathian hne na hlanna in khom nei ani a he in khom hi BL chairman upa F sang mwana na kai shwaya hall pathian hne na hlanna BL to Reverend PC Parliana District Superintendent ni bokchuan ani BL chung rong bolna lo ngai thlak chun zomila Manipur District in Khongpui tuk November nili thotan ni khan upalal vulia na te chung kwa chuan pathian choi moina anneya Reverend Lalruat Fela Secretary General Mission Department le Senvon Bial to Pastor Ramdin Sanga te chuan thushir rong bolna anneya zanlam thlengin revival an man chun zuma atuk November ninga thole ni khan LC marda chung kwa chuan pathian choi moina annei vele a Pastor PC Lalyan Sanga District Superintendent le Senvon Bial to Pastor Ramdin Sanga ten thushir rong bolna anneyani Mamid Bial Vong Onzo Preaching Point a November ni thum pathiani chomma khan mithar pakhat chu tirkaularin nungan Mizoram UPC a alom lut heti hian kumsang ni somni pali chunga Mamid Bial a member tharlom lu to zat hi mi za somni anni Kanchanpur Bial Naising Para a November ni thum pathiani khan Hindu atangin mithar pathum te chu tirkaulal fakzwalan lalpa iswam hingin swal ngai damna baptisma achantira kaushana lumlu anni Rantlang Bial Melbu Kaushana November ni thum pathiani chomma khan mithar pakhat chu Melbu Kaushana loi turin upa khotin thanga Kaushan chairman chuan Mizoram UPC a alom lutani Hemini vekhian khomoi Kaushana mithar chung kokhat member panga te chu upa sang thanza ma Kaushan chairman chuan Mizoram UPC alom lut bokani General Treasurer Reverend Zoram Tharan Darlak Preaching Point ahong Kortha Bial chung Darlak Kaushan biak in Muntur Inding sa fit somni pali le fit som pariata zaw chu November ninga thole ni khan General Treasurer Reverend Zoram Thara chuan Mizoram UPC General Headquarters IO in Aleifela Ramleinan hian cheng noi ni singa sen ani Hemini vekhian General Treasurer chuan Darlak Preaching Point pathian hne na hlan na le honna anei bokani Kortha Bial Darlaka hian ruthi revival team te chu rongbolin anom mekani Bongkon Bial Shalom Kaushana September ni som pasari achanga October ni som thum thlakhat le achan vechung khan Samsona revival team te chuan rong anbola pathian thutlung inzirtir na ahun man ani Inkhong apiangin team speaker Tirkaulal so mahboy tungle deputy speaker Tirkau silal mangai zwala te chuan thushi rongbolna annei china inkhom lozana Kaushan intina chongtraina annei china ni Samsona revival team te rongbolna atang hian mithar panga Mizoram UPC alomlu anni a mi pasari lalpa I swaminga swal ngai damna baptisma chantir anni boka nausen pakhat Tirkaulal so maboy tlung chuan pathian hne na ahlan bokani October ni somthum ni lai ni zan khan Samsona revival team te thana in khom Shalom Kaushan chuan abuat saya revival team deputy speaker Tirkau silal mangai zwala hne na tangin pathian tu cha ngai thlak ani a Bial tu Reverend Siram Sang Voran he hun hi aman puyani
Bongkon Bial Caution Committee Chin Tepualin October ni thum pathian ni chonu khan financial campaign Mizoram UPC Planning and Financial Board malak na ane ania upa age larin tluanga Bial chairman chuan he program hi akai shuaya upa laldu saka dur tlang mel nga chu resource person ani November ni thum pathian ni chuma khan Shalom Kaushana Baptist Marongbol na buat sai ania Samsona Revival Team Speaker Tirkaulel soma boy tlung chuan lalpa iswam mingin mi pakhat chu swal ngai dam na baptisma achantirani Khohai Bial PYD Revival hotling taka manzo ani November ni thum pathiani mangkhan Khohai Bial PYD Revival hi biate kaushan biak ina man ani a Bial chung ko sang atringin thalai mi somli chuang ankal khoma General Headquarters Revival Team Speaker Tirkaumal Somliana Khozol Vengpui Chalranga Rongbola Ommekle Tirkau Vanal Din Moya Chongtlai District Revival Team Lungtana Rongbola Ommek te chuan Revival in Khompui hi an man puyani Khohai Bial PYD Revival in Khoma hian Pastor KC Lalnunpuii Bial to Pastor to Speaker ani a chalai te fui na thule pathian to charo pui tak anen atang hian ngai thlang thinani He Revival in Khompui hlimna atang hian November nili thortan ni khan upa F lalmun sanga biate te chungkwa chuan ran talin pathian choimoina anneya Chalai Revival mang turakal te po cham le vekin pathian tharau ompui na hnuaya hlim takin pathian biak hauna anneya zanlai dar khata baptist makhur honni in Tirkau Vanal Din Moya District Revival Team Adulam Revival Team Speaker chuan mi paruk lalpa iswam hingin swal ngai damna baptisma achantirani Solmun Bial Tuivamit Kaushana November ni Rukni Lai ni Zan Khan Kaushan in Khoma Reverend Arlel Dong Liana Bial to Pastor chuan mithar chung kokat member pathum te chu Mizoram UPC a alom luta anfanu hi pathian hne na hlanna Bial to Pastor chuan anei ngalani Tuivamit preaching point hi June ni somni pathum komina khonchan ni in chung ko ni ten abul chan ani a tuna hian chung ko li an ommeka Solmun Bial chunga Kaushan hoten in khomna achokin an nei pui thinani Ole khati zong kha Kaushan rongbol na chanchin kan thlir le ngai thlak te chu ani e